whai wāhi atu a Aukaha News ki te whakaharatau a Ngāti Rangiwewehi, anei te pūrongo. Tangi ai, so yeah, he mea tino motuhake te tū. Mo te iwi, kare he mea tū atu I te tū moto iwi I te tā oto whānau. Waiata haka ai mō o mātou tupuna. E wai mari ana I te mā iau e tamari ki ana kouka ki tēnei kapa haka me te iwi nei. Ko kutuakana, e rei manaaki mai ana ki a mātou. Ko tai ki te wā, ko mātou anō ki wenei taki mai ana I a rātou. Ko taku kuia Dixie, heke, tēnā nā toku pepe. Engari tū atu I tira, ko te Awahou, ko Tarimano marae, ko tēnei wai, kārehe wai tū atu I tēnei. Nā ku. Nā, tika ana he nui te hitori o te kapa haka o Rangiwewehi. Kua tū te rima te koutou, tēnei iwi e kapa haka ana, I runga I te atāmira. He rereke ngā kare ārotu, I te wā I tū mātou mō ngā whakaitai ārohe, I tino ua tira, ko tira kuku wā tuatahi, karekau māma, karekau papa, karekau tingane. So, yeah, I tino ua tira, moku.